Yahwe nneɛma Paul ɛyɛ wɔ Bible mu a yɛse Paul amantam ɔsen adi kanfo. Paul and Barnabas Silas ka ho wokopie mu wɔ Antioch adwuma na wɔɔyɛ no nyame asɛm na wɔde ka no ɛno na wo ka de atwa bi a wonyi ni ska wo yɛ miracle wo yɛ nsɛntwene wo yɛ healing wo yɛ deliverance ɛde ama obi a ɛno wonyi ni ska esan sɛ Kristo na yɛdi n'akyi na ɔbae no onifrani na ɔte n'ani no wanje ne kapre what you say near kwatafo amane nante ye wanje ne sidi ne otutu ahonhom efri ne mu emokɔ hye mpreko mu na busuafo wantaage hom ya hweta bi takuma ya dokasa abra wakonyane no wanye ni ska ya hwe Lizos anu wawu nanan okonyane no wanye ni ska saa no na odema akwa enti yemfa nchekwa enya se membership opeso acha me se na soli onje welfare onje dues ya woniema bi wo hono mo aside the ministry no wose ebebua amadwuma no akoso eno no na woka ho asem mama part asem a woka no o kire se matikuo ekuo no asɔre no ɔse obia timi ba ɔma nkyeremu sɛ wantie ne yie a ɔnkɔnkɔ tie nkyeremu ne yie Akwaba sonko enkoma wa wohwe me sabre ewotuma GHS so na sabre amene wo kasa sofo panya wo da Kingdom Chapel International Bishop Akwasi Apia adodo na nim ne se Jesus Ahoufe wode nsem bi aba betu edwa kyese ne nsem enyina ene se ye maame evangelist mama part enya de se nyamedwuma no waye ready se wo beye because said the Bible no anatwero konkron no esie no enya de se kyese saa ensem no wodi eye eso enesen ebrache se ye maame de betu dwa se membership card yi wo be join asafo na sache se wo pesa wonye member na bibia ni a wontimi benefit ebi enfamfiri mu anache se ho behia se won so nipa no so so betua eye 300 cedis no wage membership card wo hunu se ampa wo kan eye ne ho na saa ensen we na nam so ama eye Jesus Ahoufe kire mu Bible say wade makwa enu nti yemfa makwa nso se maame eje de anache se wonye ready se wo beye nyamedwuma na ode ne nsam no atudwa no obiebie nneoma dodo na esoma metwem ho embraye ba ye biebie nsam eso amamo Yona odofo ordinance somewhere to journal say the kingdom work is not about money, rather it is about faith, love, evangelism and Jesus Christ. And no enen sama wodi etu journal sanso etu aso I was say even the one we are imitating Jesus Christ said we should go out and preach the salvation word. That is good news, and anyone who accept the word baptize him. Na just say yenen sama wodi etu ejano no what was so ebiemo same the power of God is not for so God gave it freely, so we pastors must give it out freely. And no any ensem as a wodi esi eye na wodi twa to krampo no quotation na wo twa ye na so wodi eba ye Matthew 10:5-6 and woche mosem these 12 Jesus sent forth and commanded them saying, go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Not just say no they and they not say pastors should stop assaulting money from their members because of this. Most Christians can't go to church when they don't have money. Not just say and same way and our day eka ya just so who say mami de wabobo so nyina no enya de say mami wobetimi edi emu edwuma na Empress and ewa ha ye no edon se no mo esukwa no nti monka me ho na ye ma no akwaba Empress mo akwaba bibi abokọ de oba de adom bibi abokọ na Jesus Ahoufe nsem a wodi ababetu dwa efa ye maame evangelist mama part wo hu ne se na na monto a wo to ne nneoma a wo ye no enkyere se wa ye ready so be nyamedwuma no one ne ya adwen ana akua me ne nya adwen okay dentia ai sense eye nyame na adwuma ye no otimi kyen ya bre a wo se enipa ye ready ansa na waya readiness na Bible ne ka ho asem no ene se wasi wadwen pi na boni a woye no wosi minye bi megyan unya pemu ka sa boni ne pe wa ye ready se obeye adwuma no okay enu nti no se nipa ne ma ne nsa so no confess wi a ye de ne boni a che no amunu mu ho na o onyanya dwen sakra amunu mu ho na osoro abie ne mfrance ndi ama no enti nipa ni wunne obeko heaven te senia eya cross me so no obaako a oje Awurade ni di ye no ka kire ne se oni me
di ade wo mahinie mu wate ase owu ye nso no okọ ne nchen ne odawte ye no ye nim ba bia ekowie no ye hwe Zacchaeus abra Zacchaeus nya nuho na oma ne nsa so no enu ape na Yesu Kristo ka se wo fie enene metena enti enu kire se nipa ni nyadwen sakra instant no ye frɛ nipa no se oyo Kristo ni uhia se ubeko school obe fantitiye mu ansana ye woniema bi wo hono mu a ewo se wusua wate ase but se eba na Awurade na asɛm na obitimi enya adwen sakra enne honhom ni bowura na enne ede ni yadwuma enne Nyankopɔn no operate a ohia enna okay ohia emfie okay ohia so obekwa start crèche no waba kindergarten ansa no wakọ primary abewie mu akọ ne tertiary se ne yen no ye no enya sa unya asa certificate na untimi enya adwuma wo baabi no te sensem tro adwuma ya wo yakua uni certificate ayamfa wo wanko school ayamfa wo but se ba no nyame adwuma na wo hia school kọ enu nti no bi wo wa wansi school dem da but otimi quote bible otimi ekan tro konkon no adom no de mawa obi wani bie waso ma wote kasa no enti ni o ka no de mene no enya adwen ba ye efa bi no Ghana fo ne ye adwen se woka se nyame se wode makwa enu nti yemfa makwa na wono de membership card wo ton no ho no hu ne se ye papa wo se wo efa ba bi akua maame no bible asem woka se ode makwa nti yemfa maka no wanka membership card ho asem okay what you say asem no ho asem na woka okay abra esuafo no eko Damascus no wonam no Paul eko tata wo mo anka opa mo akuom amaya ye o mayaka de oni Nyankopon nya empuni mpu no nachi no obeka esuafo no ho no unse Paul no odifu a honhom no lidi no maneko bisa na se okọ ne nchen no bible na nka se otena ne honum emfie nsia okay what you see enna wodi wo honum achi no o start ye after sa no ye mane ye ministry no o mane hu se enhia ye na wunya nipa asumasi na hia wo na nipa no se notie ogitum so obeye adwuma no eno no start ye adwuma ye hwe niam a Paul eye wo bible mu a ye se Paul amantem osen ye dikanfo Paul and Barnabas Silas ka ho wo kopie mu wo Antioch adwuma na wo je no nyame asem na wo de ka no eno na wo ka de acho bi a wo nyi ni sika wo ya miracle wo ya nsentwen wo ya healing wo ya deliverance e de ama bi a eno wo nyi ni sika esan se Kristo na ye di na chi na obaye oni freni no ti na ni wanje ne kapre what you say ni kwatafo amane nanti ya wanje ni sidi ni otutu ahonhom efri ni mu emokoshe mprekom na busuafo wanchaje wom ya hweta bi takuma ya dokasa abra wakonyane no wanye ni sika ya hwe Lizos anu wawu nanan okonyane no wanye ni sika sanu no na odema akwa enti yemfa nchekwa enya se membership opeso acha me se na soli onje welfare onje dues ya woniema bi wo hono mo aside the ministry no wase ebebua amadwuma no akoso eno no na woka ho asem mama part asem a woka no ochro se matikuo ekuo no asori no osi obi etimi ba omanchire mu se wantie ni yia onkwankwo tie nchire mu ni yie evangelist mama part say sorry dan no ebia mo bia sa opesa wo ba sorry obia wo ba bia ni donations a wo ye wo benya bi emu a wode mu ankrofo wo benya bi e wa sorry dem ho se ho no wa kire wodo di e wo ho enti se wo kọ ho no ati se akua wawura na so dem ne na se ene no ebia ye de aba se ene no ye che books a wo ho bia wo se ye ma obi ubenya bi but say akua wutu wo pese wo ko school na wo pese ye boa wo a enu ontimi moa wo keke ade se oye na sorry eba se wo ka se obo anipa nyina wo be wura sondam ho keke de na yesi wawu ontimi nhwa wo mo o de ahwe se covid ba ya yesi ye chenuane wo monten so asole chenuane no man fa card membership card an chenuane wo nipa akwaje aduane no ne wonya asole ba kra kwakwaje bi e ma asole ba bia na na so no wanya bi enu nti waye den wagya ya sole
after covid onsi asonda mu biem eno ye niema bi asofo no eye but hu se nipa ho akye no enti ye nhwe se wo ya soleba anase onya soleba but when ye won niema bi wo honom a eye critical I was a ye critical thinker person na ade ayedwuma enti mama part no oye critical thinker what you say odwen kwachire no hu se da bi obi aba masole onipa no was so call operation I was a meboa no what surely a woman what papa ya oka say Jesus ahofe na surely e wo ho oka chem so boa de ene meba ho as editor ma ba ye auditor man atake ni nkrata mu ahwese ne mama party kan onye bia oye na ye kese thank you akua oye bi hwe wefe ya yetua wa surely asoli bi atua wefe no ye de bo asoli ni nyuma yesa de hwe asoli no emmanumu asole bebia no odwan ni kuo bi a akua e was oye kuo no asede aside the ministry of God na osofo no e minister to you no eno no what me free one charge senior ene e bi charge consultation mama part on charge consultation obi ji 3 million obi ton niema onye bi ono no say come to my church ubenya donations but your extra benefit bi wo hono ma wo se wunya asasore ba eno no ye yusu krata okwa aban mu e wo ho okwa Pentecost e wo ho okwa Methodist e wo ho okwa Roman e wo ho akua se wunya asole ne ba uwu a asole a moto fundaka eto gono de hye nkrofo no woni sa card ni bia ye nya ma eno wabusuafo na bebo sa aka no but so yo bia akwa asole ne ba wutua wo title wuntina fie eno kra mura wo ho me ma sole se no se wutina fie 3 months na se ya nte se nipa sumasi oyale ya kwa wa mama ya nte aso ne beba be hwehwe wo yale ya besra obi wa wanyin bebia ni mfie du no ontimi ma sole but asole ne kosra no all the time bia still no oka sole ne ho nipa no aso ne ya we se okuei ye bu ne ho akonta sa person ni what ya se na emomu se ya be hwehwe hwe nyawo wa na wo mma uni reasonable bi a wode masho no mi ana me manya hwe me feel sa statement no eno no for 3 months ye ba mienu miensa ena yenum na ye hwa no wansi aso dem 3 months bie mu a se bibi tu ana se wuwu a onka asore ne ho onka asore ne ho sai bi na mama party kire se e mama nu Debi asa mama party shi u kire mu asa woni ne na ye adwuma Debi obi yade a e wo se utie na asema uti na asema wo kan ase u se ye kan asema ya wa contest ewo ho empeke asem ni mu baabi na mfa nyina so enka tie ni okire mu kodu ye ansa na wo kan wakasa what ase ye bre no ekọ edodo pa na nso so eye o Jesus Ahoufe ekire mu a ye ma mi se the Bible ne kan ye se ye nko wiase afa na nyina enkonko kan eye ensempaka no na achese wo mo bagye adie ni ye mbo wo masu nhye agya wo ba no nkunkudi no eno ne side na de ase watu na eno na si honom ena de wo ye no ye se de obeya a wodi benya eye edom se wo chesika wo yese wo jeje nneoma de afri eye enkrofo ehonum eba ne sa se nipa no krampo no se woni eye sika na se bibia e ma asore ba eye wo mo edin because of sika ye jeje no asore ye dose no enti efa baabi no unhu ne se eye no kra because obi wo honum a ubetimi ehu no obeka jo se na minisko nti miniskam de beto of enti me kwa asore Oti hwe na so wo ba ni osika so ento base na me see ye uwi a na wo de wo final words atudwane e de si so woni mra interview me so woni mra mama a me de be kasa mama me sra mra de me wo bi ma antie me say se o hwe obotom na wa ye ho aduane e na o hwe wo ho asre wa ye so hwe ne kase ho anwuni bu eye wo fra no san suku ayekwe enye suku asem asori me de ba o de tie ase asori na ayate no asori bia ne mu nhyehyeye e na ye se ukọ ekuo bia mu a emre wo mu no obetimi anu adwan ne untimi anu ayeden wa firi mu ya wo basrefo mra wode ye dwuma ya wo latter day saint for de monya ye ntua omasumi wontiminti ensumade wo hopa owo ska obetimi ato ahye abonasom but esan gidie na wanya wasole nimti o se da bi midi so menhye masom eye wo friends asomade what ase enti mama part de na wo kan papa idi o kan se wonko wiase ama nyina nko me hu o ma me mra kam quotation no e ma ne hu se onkan to aso
say chapter 2 from chapter 2 no verse 1 to 54 na to aso kan kosi Ubehu se or say woka sam no chire nipa no na so wogidi a akua nso ho a e wo se wo chire nipa no ema nipa no so timi kwakoye another disciple edi ma obi enti se ma renew na man chire am antimi ankoye am obi ma wo so renew obi ama kingdom no mu anu adwuma no enso ani mama party de na wo ye na wo bone tofa me bone tofa de ama maame no osesa ye no Yehu so see mountains so enye that day about nko oye but we who say nansen no people talks too much but sikaje no hu ne say ebema eye dodo no won ni sika won timi nko asore wa fe busumi bia wa sole wutia san akua wutia san yima no no de ma asore nhihye ye de etimi fan tudwa ma I was so di tudwa fa de na ye hypocrite fa de tudwa wa sole wa de tudwa wutia 10 cedi ma catch no every month one na kwa asore akua minim every month 10 cedi no afi no eye san enya 12 months o kabo mu a what na sole no ma for 3 years 4 years 1 month times 4 years na wedi wo ho no o kabo mu a hinu watua mama party say utua 300 cedis eno ano no se busumi bia wo betua no ye nya ne saa utua ya eno ano no you a full member ubetimi akotua na join ne untimi atena ofie anase untimi abra sole onka se untua mema sole o se bra sorry but say bia ensuo to atua fa nkrofo so yi na wo mattress ensuo de ko e wose ye to mattress de ma wa ye be use card okay uni bi dia e na ewunya bi aha na di esie na chese ebusua ya ma me fa futuo ma ahwefo wo a wo hwe me na wutie me mesrew munya botrema evangelist mama part na ono so onye najuma Nia wo ye wo washon dem no wontimi for so obi so no so nya wo na sorry dem emra wo de bubukuo no wontimi fa ma obi entimi sraw obi enini lem abusia aha ene de nsem no esie oni empress ebe ya adwen anase Jesus Ahoufe waje nche no fabra beto your comment section like a videos na share efa emaye on all the social media platforms esomedia ene ekuya sikapa makram